Abakunzi ba Murafatire uko mubimenyereye, gahunda ni yayindi ni ukwigisha gusuka. Ushize twaherutse turimo gusuka imiteja ya koroshe, uyu munsi tugiye gusuka ikindi, ntabwo ari ya miteja ya koroshe tugiye gusuka amarasita ya koroshe. Rero nkaba mbasaba gukora subscribe no gutera za komantere nyinshi mubaza aho mutasobanukiwe, no gukora like no gukora share kugira ngo iz'ubutaha muza muzibona zoroshe. Twagiye rero, gahunda ni yayindi ni ugusokoza umukiriya imisatsi. Twayisokoje murabona ko yanoze. Tugiye rero gutangira. Gukata umusatsi ni ibisanzwe, nta gishasha kiba kirimo. Abanza tugende dusuka imisatsi gutya, hanyuma tubone kuza gukoresha koroshe uko twabigenje ku miteja. Mwabibonye ibyo tugiye gusuka, ibyo tugiye kwifashisha koroshe n'amamenshi. Umunsi turasuka koroshe ya nyabubiri, amasita ya nyabubiri dukoresheje koroshe, nta nubwo tuzakoresha iya nyabutatu. Twagiye rero nk'uko bisanzwe. Gusa uko bisanzwe ntacyo bitaniye.
mwabibonye uku niko marasita ya nyabibiri ya korosheti akorwa, kandi ni ibintu biba byihuta cyane. Rero mbasaba gukora subscribe, no gukora share na like, no gutera za komantere nyinshi kugira ngo ubutaha tuzakomeze. Murakoze, umunsi mwiza.